Čili, zdaj bo šla ob Dravi, poslavljava se od Koroške, tukaj je pa pod mlino. No pa tle je vzorcenega mlina, bo pa si tole ogledala. Španciranje je pomihno, zdaj gremo na voden ogled. Naša vodička Šiba. No, zdaj gremo na ta glavni trg. Evo, pa smo tu. Turistov kolikor češ. Aha, zdaj bo ta glockenspiel začel. Mađanska zadeva in sonček se je naredil. Sva spet trofla dan. Lep je ta Marijin trg. Ob 11. uri pa čakamo, da začne tista igra zvončkov. You can see from my name tag, I'm Irish, in case you did not figure that out already just by looking at me. Pretty Irish looking. So I've been in Munich about 2.5 years, just to give you an idea. Now I'll give a better sort of introduction to myself and the tour, but I want to jump straight into the history of Munich here. A lot of faith in those days. So they said, well, Mary's a lovely lady, she probably did save her city. So yeah, okay, fair enough. But then he decided... Vsi čakajo pa drugo zvonjenje. Tle je Zlata Marija. So I don't want you just filming bells. But a lot of other people are. Look at that. Turn around, look at all them. They're all just wasting their camera's space. And nobody's ever going to go back and watch those videos, by the way, I'm telling you now. German. Sometimes he's not on time. Sometimes he's early, sometimes he goes off early. Sometimes he's late and can be quite late sometimes, and some days he doesn't even turn up. And in fact, it was one day, the first day of Oktoberfest, this didn't even go off at 11 o'clock. So. As you can see, musicians going around with
flag bearers now. Red and white coming from the right, that's Austria, and blue and white, Bavaria, as we said. Poroka Avstrije in Nemčije kot neka borba in v tej borbi vedno zmaga Bavarska. Evo. Zadeve so več ali manj mehanske, sam so tudi ljudje, ki zadaj pomagajo. Evo, druga scena. Fritz, what he does is he spreads his wings, okay? He's about a 10-meter wingspan, which is quite incredible. And he lifts off from his perch, okay? And he flies across the square, drops beer glasses in everyone's hands, fills the beer glasses up through his beak. And he lands on top of on Mary there, and she takes off like a rocket, and David Hasselhoff appears on top there as well. It's quite a remarkable scene. It does only happen once a month or something, so we'll have to wait and see if Fritz decides. It really depends on how he's feeling, if he's had a beer this morning or not, so we shall see. To govori o tem tiču. It is worth the wait, trust me on this one, it is definitely worth the wait. I promise I will give you an actual tour after this. I'm not just going to point at this. That's some serious movement right there. Nice. Fritz je promaknil krila. Glasove tudi I'm not glad you stayed for that. Now you have witnessed the Glockenspiel in its entirety. I would say not a large percentage of people have seen the full Glockenspiel. They don't even know. They don't even know about that magic. Skoraj vsi so šli, samo to je lep zaključek. Ko je tak. No, da gremo pa še v notranje dvorišče tega zadeve. And instead of cheese, we say beer in Germany, obviously, okay? So, yeah, they were, these two towers now, they were actually still standing after World War II. One of, or two of only like very few things actually left standing. And it was these two towers. The tower of the new town hall survived as well. It means the Glockenspiel survived, so you know, you can decide if that's a good thing or not. And also the tower of the Holy Ghost Church, which is just beside the Marienplatz. So these four towers still standing after the bombings. And it might not be for the reason you think, and that like maybe they looked favorably on the church or something. Can anyone guess why they were still standing? Landmarks, yeah, exactly. So it was because the... Poseben spomenik iz struženega aluminija, zelo velik. Zadaj pa spomenik Michaelu Jacksonu, ki je tam stanoval v tistem hotelu, pa se ni z otroci tle ukvarjal. Right over here, and actually a massive shootout, okay? It's quite a significant event in the Nazi history. And essentially it came about because the Nazi Party in Munich in 1923 at the time, they were quite big, but not really big enough to get voted into power. Okay, so they weren't really a scary party to the other political parties, but they were kind of developing a bit of a following. I mean, Munich in Germany at this time, straight after World War I, was in just a massive economic downturn.
Viktoel Markto. Viktoelion Market. Tržnica. Asamovi cerkvi. Zdaj je brata Asam sama naredila, pa je pa mesto zahtevalo, da se odpre za vse. V rokokojskem slogu ste izdelali. Kako se ti zdi? Rokokojsko napolnjeno. Je, ne? Ja, prepolno, preveč je pa zanimivo. Crkva v Minhnu, kjer je Minhenski državni muzej, ena nuna hodi, vse je sinagoga, malo počivava na klopci, naju sprošča tudi ta vodomet. Kaj pravi moja madam? Učivam. Res? Lepo mi je tu pri vodi, ja. Tako. Zakaj? To. Ker pa dosti že videla in še bova. In lepo mesto, urejeno, kulturno, čisto. Zdaj gremo v pivnico, Ja. ki se je leta 1920 ustanovila delavska stranka Ja. in kasneje je se preimenovala v nacionalsocialistično in jo je Hitler prevzel. Tako. Svetli Petrovi cerkvi. Znan je ta oltar, ki ga je tudi Asam postavil, ki ima svojo cerkev z bratom in postavil v drugi ulici. In še polno drugih znamenitosti. Med drugim Turen, ki ima 8 asimetrično postavljenih številčnic. In dokler bo tisti Turen stal, toliko časa bo in pivnica, toliko časa bo v Minhnu mir. Ti je všeč, kaj je svetla, ne? Se vidi, da je še ni čas načel. Bila pa med vojno čisto porušena. Pridni so vse Minhenčev kar tako, ne?
Osko te po stopnicah, se te omika. Marijina oziroma Marijin trg. In tam je bila igra zvonov. To je nova mestna hiša, postavljena leta 1908. Polno teh stolpičev je. Gremo pa še Majerjeva cerkev pogledati. Spodnja je križopot plastike, to je pa res zanimivo. Aha, res nekaj posebnega. Še Bredi je všeč. Te kar preseneti. Dober ta vodomet na tem trgu. Stopiš tam ti? Posedem na ta kamen. Probaj.
Moj lep tramvaj, lepo tiho laufa. V njihovih barvah postaja Stachus, aha, tam spredje pa en tam čaka. In tam je vrata Stachus v stari del mesta. Tukaj smo v naši sobi, v Mehnu, pospiva. Tukaj pa gremo ven, na lep sonček, na balkonu, stanovanje, mir, v zadju pa cerkev, ki nam pozvanja zjutraj in zvečer. Lep, kratek dopust v Mehnu.
Ein Breda, ein Milan, 2 Slowenen auf Königplatz. Morgen nach Slowenien marschieren. Mit Volksvagina. A ja, vagina se reče po angliško. 2 golobčka sta prišla, ne, naj obiskat. Ja. Se hranita. Pa mi 2 golobčka sediva. Midva sta tudi že nekaj pojedla. 2 golobčka. Na Kraljevem trgu. Med marjeticami, med utrujenimi pohodniki, ki ležijo na travi, klošari, turisti, Študentje, popotniki, meščani. v teh 2 velikih stavbah, ne, z arkadami, jonski, grški stil, so pa razstave antične umetnosti, keramike tle na levi, tam na desno pa kipi, ker je bilo pokradeno med raziskovanjem Egipta. Tudi tako se da ogledati mesto. Maksimilijan trg, trg Maksimilijana cesarja. Starih šola. Ja, začetniki se bojo že počasi navadili. Nohan majs. Rezidenc trg. Gremo si palačo pogledati in zakladnico. Rezidenc palači, boš kaj povedala? Kakšno izjavo? Ti je lepa rezidenc palača? Od zlata se ti zmešajo nad vseh teh Ja, da. Za pogledati pa je, ne? Samo za pogledati. Evo, to je sprejemna soba za bolj navadne goste. Da se vidiš v 100 ogledalih. To je pa paradna spalnica.
Tukaj bomo prespala noč poročno. A ja, Ja, Da se- 31. maja bomo v zlati sobi. da se v grozi zbudiš. Tole pa snema film, Milan snema filmček. Z Ljubo Vreda je tudi tukaj. Dva črnca pa držita uro. Čau, čau. Kraljica Breda in Milan Maksimilijan. Rejec prvi. Veš, ima urejeno sobo, da mu miši ne pridejo v poslo. Je seveda, pa nikaj tako. No, in gremo naprej. Ludvik II. Je bil tudi tako. Tle vse vidiš, samo ne vidiš stranišč pa kopalnic. Tle spet taka pizdarja. Soba z ogledali se verjetno to imenuje. Ta luster bil iz kosti slonovine, verjetno finale. Cel svet hodi notri. Gremo v Hofbrauer Hall. Klasično. No, tako je tudi na Oktoberfestu, samo pod šotorom. Kje se usedemo? Tudi vrt je, gremo pogledati na vrt. Cel svet je tle.
Na najbolj zanimivo Münchensko cerkev. Njen začasna streha je spremenila v simbol. Včeraj sva bila gori, da si ogledala mesto in od takrat so te čebulaste kupole pomemben znak Bavarske. In cerkev svetega nadangela Mihaela, ki sva si včeraj ogledala. Tle spočijeva utrujene noge, je res ljuba. Tako je. Sladoled sva polizala. Imamo nekaj kilometrov muzejev in galerij. In kraljevih palač. In to je zdaj malo počitka. Muslimanske deklice. Ja, kako lepa črna. Lepa punčka. Zelo lepa mamica. Sodobna, vidiš, ima telefon sodobni s kamero. की कहानी है ना वो मूवी के वीक में नहीं लास्ट वीक में होना चाहिए था। Muzika prijetna, naj jo spremlja do našega in do hotela na Bayerstraße. Und der Schnee geht bald weg und jetzt wird's wieder schön und jetzt wär ich bald wieder auf die Alm auf Fiege und jetzt wär ich bald wieder auf die Alm auf Fiege. Sva v Obertaunu. Alpski prelaz. Pred par dnevi bi rabila tle skoraj verige. Ko so iznašli avtomobil, je bil Ferdinand Porsche star 11 let. Zanimal se je za elektriko. Njegov oče je ta planiček odklanil, saj je videl sinu naslednika v svojem kleparskem podjetju. Ferdinand pa je delal poskuse na skrivanje dalje, oskrboval hišo z električno razsvetljavo in naposled se je oče uklonil. 20. stoletja vstopil podjetje cesarsko-kraljevskega dvornega dobavitelja vozil Jakoba Lonarja. Pri Lonarju razvija avtomobile
z električnimi motorji na pestih prednjih koles. Ta primerek stoji danes v Tehniškem muzeju na Dunaju. To vozilo na bencinsko-električni pogon je prav tako Porschejeva konstrukcija. Motor z notranjim zgorevanjem ustvarja z generatorjem tok, leta pa poganja električni motor. Leta 1903 se Ferdinand Porsche oženi, naslednje leto se rodi hči Luise. Še danes se dobro spominja časa elektromobilov. Zwar schon als ganz kleines Kind mit dem Elektromobil gefahren, also Doktor inženir honoris causa Ferdinand Porsche kot tehniški direktor Daimlerju Stuttgart. Pod njegovim vodstvom so nastali tudi tovornjaki, letalski motorji in slavni modeli športnih vozil tipov S, SS, SSK in SSKL. Razvija veliko potovalno limuzino za podjetje Wanderer in mali avto za firmo Zuda, tega pa zaradi pomanjkanja denarja ne morejo spraviti v serijo. Leta 1932 prejme Porsche povabilo v Rusijo. Pogleda si industrijske naprave. Stanje tehničnega razvoja napravi velik vtis, vendar odkloni ponudbo, da bi postal ruski državni konstruktor v svoji najuspešnejši konstrukciji v Volkswagenu. Leta 1933 dobi Porsche od podjetja Autonium naročilo, da razvije dirkalno vozilo, tako nastane legendarni 16-cilinderski avto s sredinsko nameščenim motorjem. Tako nastane Volkswagen, v garaži svoje študgarške vile izdela Porsche z monoštevilnimi sodelavci 3 prototipe. Avtomobilske industriji bi bilo ljubše, ko načrt ne bi bil uspel in zato so postavili zelo ostra merila. Nachdem die ersten 3 Prototypen hier gefahren haben, hat man gesagt, gut, jetzt machen wir eine Erprobungsfahrt. Ko so bili prvi 3 prototipi nared, so dejali, dobro, zdaj bomo napravili poskusno vožnjo. Vsak avto so posadili kontrolorja, cilj je bil 30.000 kilometrov. Potem, ko se do 30.000 kilometrov ni zgodilo nič, je dejala Reihovska zveza avtomobilske industrije, no, se bomo pač popeljali 50.000 mil na leto. Preden pa so lahko začeli z izdelavo, je izbruhnila druga svetovna vojna. Volkswagen so preuredili terensko vojaško vozilo, vojaki pa so jo imenovali Kübelwagen. Ko smo tedaj izdelovali v Gmundu prvo vozilo Porsche, smo seveda tudi premišljevali, kakšna bi utegnila biti prihodnost Volkswagena. Pridelali smo Volkswagen motor na dizel, sehr gut gelaufen ist.